Moram priznati da sam se ja zadnjih godina zaista zaljubila u Rovinj u svim dobima. Ok, izbjegavam baš najžešću turističku sezonu u ljeti. Mislim da on živi i izvan turističke sezone, što nije baš često za te turističke gradove. U principu dosta je bitno kad se miksaju jaja sa šećerom da su na sobnoj temperaturi, ne direktno iz frižidera. 10 jaja, izgleda jako puno, ali s obzirom da je samo kolač od jaja, šećera, naranči i čokolade, treba toliko jaja. Sad ću dodati u taj jaja šećer i pustit ću da se izmiksaju dobro sa šećerom. Mislim da konzumiram dosta i ovaj kulturni dio. Često u teatru Ganduzio budu odlični filmovi, odlične predstave koji gostuju, koncerti, tako da mislim da Rovinj nudi nešto i za svoje ljude, ne samo za turiste. Op, 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 op. Idu s korom naranče, izgleda čudno, ali vidjet ćete da dosta okusa cijelom kolaču. I ide dosta šećera, s obzirom da kad sam ja probala ove naranče, dosta su kisele, pa sam onda stavila recimo cijelu količinu šećera. Inače, ako su jako slatke, onda malo smanjim šećer, tako da trebate probati prije. Trebamo dobiti pire od naranči. Evo, jaja su se lijepo izmiksala sa šećerom. Trebaju biti pjenasta i ovako posvijetliti. I ovdje umjesto brašna imam par žlica krušnih mrvica, sitno nasjeckanu čokoladu. Sad ću to pomiješati. I ove naranče ćemo sve umiješati u jaja sa šećerom. Slatko volim više raditi nego jesti u zadnje vrijeme, iako sam kod dijete bila samo za slatko i u nekom trenutku mi je ta želja prestala. Mislim, naravno probam sve, ali uživam kad neko drugi uživa. Ali ovaj kolač je poseban, zato što je zbog tih naranči jako aromatičan, a opet ima i te čokolade, tako da svi se oduševe kad ga probaju. Onda kako to već biva, neko ti da recept, onda ljudi probaju, onda ti daš nekom recept i tako ja volim se širiti. Ne, ja se volim širiti, ne volim se ja širiti, nego volim širiti recepte. I sad će se ta torta, zapravo biskvit od te torte, bez brašna, peći jedno 40 minuta na 200 stupnjeva. U Rovinju, recimo, moje omiljeno mjesto je hotel Adriatic, jer je onako na jako lijepom mjestu, imaju odličnu kavu, ali ima još i par mjesta koje volim. Sad ću malo odrezati ovaj rub i onda ću tortu okrenuti na drugu stranu. A sad ću ovo vruće slatko vrhnje preliti preko čokolade, ostaviti jedno pola minute i onda dobro promiješati. I dodat ću ovaj maslac isto. Njega će isto ova toplina rastopiti. Opla. Biće nešto i za polizati dok se radi, to je najslađa stvar kad radiš kolače, da imaš nešto usput. I sad ćemo pustiti da se ohladi do kraja prije rezanja i papanja. To je topla voda. Da. Pa super je. Kako treba biti.